Assalamualaikum, Mang. Oh, Ini mie banyak banget nih, Mang. di jalan. Weh, nemu di jalan. Ini jualan mie apa? Jualan apa, Mang? Jalan mie sama congke. Wah, banyak banget nih. Kalau seporsi sama mie berapa, Mang? Oh, 10.000. Ya, Mie yang mana aja nih? Bebas. Bebas. cong. Kalau gentong ya, Mang ya? Oke. Untuk gentong emang ya? Yuk, Mie sendiri, buat sendiri. sendiri. Wes, mantap. Wah. Mantap. Tambah ya. 5. 2. Satu aja, dua. Udah camang tuh. Dan Kasih sendiri. ya, Deh. Bawang daun, bawang jelek pakai. bawang jelek. Bawang goreng. Bawang jelek, Mang. Bawang. Itu apa, Mang? Minyak bawang. Minyak bawang. Biar awet muda. Deh, aja Mang ya. Ada yang gedenya, Mang? Ada telur gede, ada bakso gede, ada. Bakso gede, telur gede. Ya, Kalau campur semuanya berapa? Bisa. Berapa? 15. 15. Boleh lah. Wow. Asli mana sih, Mang? Majalengka. Majalengka. Ya, dekat tinggal jalan. Saya juga sih Majalengka, Mang. Majalengka Limunding. Dari Munding. Lapang. Wes. Telurnya nih. Telur biawak. Wow, telur biawak. Bakso urat sarap. Bakso urat sarap. Telur keren. Tambahin lagi, Mang. Iya, boleh tambah bagus pandangannya tuh. Deh, emang nih. Siap, udah beres. Udah beres nih. Oke, segini berapa nih? 15. 15.000. Lokasi di mana, Mang? Lokasi jualannya nih. Permata Jalan Pedawung. Depan rumah sakit, Mang ya? Ya. Nih, guys. Depan rumah sakit, guys. Kalau dari sini, guys, nih.